Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Imagination. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tara helana, ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei, oi mari sayang, ikutlah anak Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat. Awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei, jaga depan ada longkang. Mana lompat? Hayya lompat, hayya lompat, Mei lompat.